Nkutangira ntekaniza orubazo kiro kino kya mukage biro by'okwezi 25 ninyo gira sikyo muhendo musajja mulisa kandi muhava moli kwikya hentekanize no orubazo ha Kitara TV mwebali muno kubaga ni mutuhondera hona nambere mukali Kibale Kagadi Kakumiro Kiryandongo Masindi Bulisa bana bakwa mugi mugara Kiryandongo by the mukunyeta muno baitu nkwijja kaire kona mundinde tujja kujja na tujalike tusekaseke mtunyumirwemu mwebale muno araha banyura bali musiza heru abali mu America Canada araha banyura bali mbaharaba bakutoza kasenta abali Dubai Qatar Saudi mwebale muno kategaruko linkwenda kuramuki abantu bembaganiza abanywani banga bamponda baitu bangamba bojo Julius abakota tukonaho ga leka buli bayingi muno sometimes cyali na mabara ganduga mutwe kyonka kandi leka aroho munywani wanga bo Kimeri I think onali Saudi and aroho nali guma with one of the NGOs ya conservation aroho Noit Bajoyasi ali Dubai ogo mumanyire aroho munywani wange Emanzi agonzebwa aroho Ferisi aroho Friday Mustafa muri bangi muno sabutaba marayo kyonka kandi ninye mutufoire kine kituli mwebale muno ngonda kuramukiya in the different way munywani wangaro director wa one of the biggest nankano ekikonko izite ekikonko hotel masirimuka ifaho buseruka mwana waito kamburaho kabanoenda kumpa mulimo kikeki abairo arono ndi munywani wanga tarugo bamwita kugonza James nayi James nkwenda kuramukiyaho mwana waito Livingstone wafunira kasente wanyewa mwana waito nayi baitu kuramukiyaho mungeri yembagani entekanize no rubazo arempa programming yakozereho enyuma haho yengo zineze nkoreza street za street interview nkaba kiesiga nyaitira no moha muisiki wakweta Gorret yaja kuba natugambira na mabara gaya gandi baitu Gorret nkujiko mnya postingire video ya bandi ndakansabe producer video ya gitekeho gaho nera mugirole by the reka just agitweka ukatito dakika ntito tube ntugaruka tokaswerwamo hati kandi bwe nkuba nyoni nyenda kuswera tinkwenda kuswera toka iki nkwenda kuswera mabara niwo atugonza Gorret nkwenda kuswera kiki habwa mwire bunu bya gende tuweyombeke nyona nyewe tutandike kweyombeka mparampa kwa ni nkongera business ya iri musente kazinga iri musente kazinga eri mitwaro nkena yonka hati bwe nkuba ni nyenda nkuongeremwe oba nchabuta kuswerera baitu tutandika nko ku datinga myaka nkenga nubo ntufерangana kwa abwaki tibi kunkolera nganyo ebe kuswera tokwenda kuswera kanda kale nchabuta kuswera baitu nkakuzara muko mwana kwa yona tibi ko toina mwana tinyina mwana wewe kale bati chonka tusanko kweyenda kwa habwaki tinkwenda tinyende ibintu bya mulingo nko habwaki bikakutama bya bitantambe baitu aro yakuchwira mutima wa nkiki ya nsonga nsonga kiki obora mpaka namba turabibaza wasemwe kwa turabibaza wasemwe tinyina nesimunyo ati nkwenda tutandikira onkugulire nyonja kwandikire yanga akapapule namba teneko ngihandika akapapura orafuna tokufuna nkayo naiboka antereraho ati nimutera kugamba ukanterera tukabibazaho nkwenda kuongera mukapito munanka yawe kandi nyoti nkwenda byekiyaye nkwenda nyije tukwatandikire kubaza nyije no mwanyi tunanke tubunga bagaye bakuzara kesike family yanyu no he nyije no mwanyu turaba zaire banje niko byabyo byokwenda byakwiro no nyambambe nkomuntu no nyambambe nkomuntu ebyo byokwenda bya ati ebyo kuyamba nkomuntu biri aba tunanyonko bani nyenda tinyina mukazi kwa tinyina mukazi ninkunanka tubazere banyu tutwara yebintu ninkwerangira tugenda no mukanisa kwa habwaki nsonga
timtafane webintu nkebyo habwaki anti mtu jinanta kukienda kuzota kukienda so abatabo ine video egyo ni egyo itukuruga kurora omwisiali mu video go bakumweta Gorret obunyagi postingire bakwanka musanga muri mugwaye abantu bakusinga mukagamba anti mukazi mwekambi mukazi wa amani so nikyo kiro kino kinyagamba kangende mutoze hombo mbwire bwaya abatali ha street nakora abanakora kimusangira hano mukomo aye ja kuba natunyubiza nabi kusingaho sazi nunkura kutekaniza kuba na turarwe bagyo muri mugwaye gwa chips nabiki baitu kandi munyikirize muramukiyeho natunyubiza nabi kusinga ebikumukwata abo kuba ali tutafuna obwire bokumara abo kwa tukabambyo kupapa na bike bya protekaniza yaitwe egyo so nyagamba kamutozeho tumanye ne bikusinga Gorret ora sibirota kurunga sibirota bira muri mukutekaniza obutakuli ego ati buno mu buguranka muguro kwa mtauni era mukihabaruzi ba Kitara TV abaruzi ba Kitara TV mbaramukyoni ngamsibire muta amabara gawo nyo tukakwata Gorret eri ndio banyita tugonza Gorret kesi ganira mabukusangire mu town henyi no ikara mu sentana niho nyikara oine myaka inka myaka 19 ukatandika diga manti kotandika kwekozesa bibintu nkabino miezi nkesate nyuma no wabitandikire niho bitandikire utaka bitandikire wakora gaki nkaba msalone nesibaga isoke nkaba ninyega nyaikakaire nyaliega kulisiba nyabaye ntene siba isoke baitu bitakuli batakurungi bakasema batakuzoka twina mukuguruka na saloni twafurukaho atiba akiora ifogo akuli kandi nyoni nyikara kuno ali kuli araira ntakusobora gamba ngo bakantulege ninkora kinendugaye ati nanyanya sara okutandika kusika go chips obuogo ntoni mfunayo ga kasente hati Gorret ya tutakagenzero kuhona kuyiruko kwenda kenga iyi bakuzaranka no banzara mukasasa hano mukasasa rugo kasa kisoro kandi okusoma kwa ukasomeranka niho nyasomere isomero ki kasa primary no wakulire no wazomeye nabazere bawo niho bali kandi kurugayo kujya kesiga kurugayo nkabanyina ali nkukora ati bunyabaye nyina ali nkukora jogo mukazi we saloni kunyegese isoka tansabe senti yagamba mbe kunyamba yantwala msaloni yayata omumanyire utamanya omwanyu kumukasasa nkamunywanira kiesiga nkabanyina ali nkukora nyamunywanira kiesiga aliwe saloni kiesiga ujota kiesiga kundi kuruga mukasasa araho umusajja gonyakoleraga bamwetaga Rogers ninkoro mwaye Justin kuba sigalu bityo bityo naye ataliyo sente zone hati okusoma ukakanga mu myaka ingapi P7 nubo watandika ngokora wa house ga niho nyarugire nyaje kiesiga mukazi yambwene tuwanywana mno twabagabanya wani nakora isoke ntaina sentence agama ngo bakamuhanya gese isoke bati nandora ndiao ninyetaga kuyambiwa hati mukasasa bazere babali baliyo otata na mama baliyo boba koraki dada yombe kama maikarawa ombe just kulimalima koraki muka mirimo nkejo then mwanyu niwe mukuru niwe muto ndi wakana abana bainga tutabana munana ati nyo ndi wakana ati then bara abande bakuru bawo balinka baliyo mtauno uko omakora habyenzika omomo jakora boda umisiko mukura akaswero nibyebyo kiki kikupushinga abo kuba kwenkuba nindura ha myaka yawe nobongo bwawo boina kiki kikusikiriza kurura nti wakora ukarurira hali mama wao ukarurira hali tata wao
nkanyo mbanyina binkwenda ati kuvigura ni ntaina no ungia kuikara ni mpisabiriza naja nabikuhereza ngo mbibi atomusabize kakuhereza ati ni sara okansiko buntu bwange buno kenkwenda antio ni nkafuna bundi kaki ni nkagura kandi buntu nko abaisiki nka myaka yawe basora nko kuhura mensoni kugenda street kusika chips bikinagamba ka wakasaba abasajja bakikiyo bakotalinka balabandi ogo nyonya kuvaira omunka ali abo betu nyikaire n'abantu abakura abantu kale abakunkansolinga muno nyikaire nabo muno nibangambiraga ebintu nyakura ndi muntu akenge kintu kale obangambe enta nkaina abantu bayingi nibankansolinga gati nindura nono ogenda amini kusika chepsi bitakunsuwaza kandi mpura ninkenyumirizamu kinkora kutaliga mango bakangenzero ngo ati kanso ali barandura batanisi kabarandura batani nkora kwa nkenyumirizamu nekinkora kubaka nkufuna kenkwenda bundi kaki okiyito nisaka gura to otalinzire ngo kusabiriza omusajja wali kutandi ogambiro kaba musaloni no isoke waliyega walisi waliga kulisinanga oli manyire kurungu ndi manyire ero omuntu akaruga akagamba ati ngukoleire saloni buli kimwe kusakikora nkikora kurunge mono nkikora kurunge mono mu saloni moro mukazi bwambira wali gwankaka akegera aleifa tu opposite na hano kesigo maisali ni oto abaire batu yafuruka kakyora ifogwa akatasiyo chonkana ofuna bwire bumukironka kimuni ngena nimbayo akakwegesiza busa akanyegesiza busa na akanyamba nko omuntu obageno tugamba mulingo wa munywa inoka munywa nota nkabanyizire kiyesi gatenka twikantu nywa n'abantu ngo wakuba ukanywa n'omuntu tokenga kale nengera wa munywaine chunga mukatanika kubaza nkoraga nanye kagendo omaiso twabagamo ninjo mwaine nkora kituliba nywani nangonza muno ati agabaitu abakota joke gaisoke nyamugamba kwaha obono kyakora mamoze nyamugamba kwa tinyina sente zo kwega isoka bokinda kuherezake boranyite mwanje kwega isoko ranyegesiza busamali nyayanga nkanyoka ndi wangambire mbenje kwega omukazi manya mpaka ajja kusaba sente omukazi yangarukiro gwa kane ngubojo joyo gaisoke nera nyamuhakana nyagamba kwa tinyina sente ati ni wowe yayiziro murundi gukusemba yo gwa kusatu yanga mwana yo kurolo likyali mwana muto nyomba ensaziro okuyamba aho kabaine myaka nka 10 17 18 niyo yanga mwana ensaziro okuyamba tinja kusaba yadde kikumi kya tinja kusaba yadde rwatano jikaliro yegaisoka nyamukamani wali karakine wali nsasuru ija tugemusalono yegaisoka nyanyaire yo kuyamba Irani ya onya neranya yesi kamunya gamba ati nja kuba ni muchu wanja kuba ni nkora biki nja kuba kale mfoka ile kibatu yanyali chaki mwamoze kuloka koraiba hasigaro kumara kasumiki miezi nkena yonka ukakora kati to wabaganaga sente zinga nyabaganaga mtoro nkena betu na ene binkubagana ntakuvikenga ndiyawo ati wayegeisoke na yegeisoke ati wire bunera ndugiye miezi esatu baitu na range ndani mbayo birewo kandi sente abakuba guno mulimo gukora gukwetaga nka capital kutandika inagule sigiri sefulia inagule butakuli sente kaziyanga erogo mukaza yanyegeseize isoke niwe nyagambire yangamba mana nja kwata nkwereze sente utandike chonko kole nomperezaga na mami wa akakuhanka loni na mami wa yakampa mtware tana yampeze mtware wakampeza mtware msanju just ebili yagintera just atagimba nchi yagintera ombi hati bampereza nyatani kanyakora nyapamba nampura kutwara yoga mtware gumu mitware ebili hati ali nkubaliza bwire bunonge mazire ukagimarayo nazimarayo ati bwire bunu tibakumba njamba sisuire obusumi bomazire nokora guno mulimo gutwa kusangire gukora guno kizibu kikyosangire kizibu tikire kyamane baitekeze ukirikima ibintu kutemba ibintu bikutemba nanyi mukubaita ndege kizibu kibo bikutemba nanyi mutembe obutakulino sara kandi abantu bakubiyenda abantu bakusigara nibenda dubuki
mubaye bingi ayo bano mpimira kati tunakungana gahati gobo ebintu kani mukaokeze kompailero butito bunda bambatake ngane mberero ni bagani bakungana araba jawo ni mufuna ko butakiraniza ni mukungana hamulima kwa buso yakajja kuganko kukunganisa kwa kandi nke byabo asayija bojo bakonki manyire bija mpaka rise kugura naenda kukwana bike biti bibaho chunka baba olera ni baba ingi mun chunkanya okubaikiriza kwa iwo buli muri ina kiroto ki bwenda kiroto kikyo ina kirora no gamanti nkurubirira mbomezi bwange kwenda kuba kinakino mbomezi bwange nyonyenda kuba kale nyende saloni era nyende saloni pange saloni bundoli yao teke ngoye ina ne saloni yao ikalire nokora akuba nibe nyasomere kani kagenda kikora ninkienda na mtima gwange nimpura ninkiyetagira kim no kukiega no mukazi yabere yanyesere kuliega nkanyumirwa kubanka urani ukabokina mbimbekerezo mtima gwange kaba ninkienda itu ndaina sente zoganka ngemwana nkakole kyanyegese ndaina sente nkangeba nyegese kani nkokuteka nko muntu akagamba ijokoro manga musalo nakiona kisobora no genda no koraga no ishokere no limanyire je nandimanyire then atunkwenda tugaruke yohananka okwo tunyayizira ala street okwo baro nyayizira ali nyakukwata video nkaba ninkora program yange itweta tujalike nyakunanga nyakukwata video yenu jogiogeki okagiruraho ba nigo gwandize giro niho ginyorekeze nkabantaka giruraho kyonkara abantu bakugamira nti bakuru bajagani bangamba tukuboye nege bikibike benyingo nyina yana akaflasi njya kuletera nkole shonka busaya kagendeteraga ugahura gote abantu kubani bakugamba nti video yawo tugiboyine tukuboyine Uliraga ati wetu ndi msanyifu wetu nimba watinda korai yabo kuba ali ukavuta tukarikanga notamanyire doka obokandura ngo muyaya izati hatojagenda ni soraga ati amawulire niko batotu kantu barana ati Gorret osaba osabiranga nsabira kyesigamira ku center oli mulokole ego temurokole tugambe oba bintu byonna nibe bya brokoli niwo ngo bukulinzire kiki era mpaka nibo bundinzire kubanyandi yao betundura abantu nibanyamba kintu kimu muomezi bwa kurugotandika nkokora ekya likikubaireho ekya kitaliyeho nkaki tukatandikira hale ekipi kintu kye kyakubaireho ekibi mukoro mirimo gawe oba bakanyaga oba bakakora buli muntu aba na nyonsa kugamba leki ambaire ekibi ekyenta sakwebwa mbomezi bwa yiyo kiki kibe kyambairo ni nkora kaba mabanja okay hora zakulema kusaso kwa yayo gati ndia ongezere kutura nyozere simisimi nyozere utakuli no turawe hozire ayo unyayika ga kusasura ni mpura ate binkoze ati nkubikenga ati bamasire kola zona zitwaire ati byantamanira no tinyendera kimubiro bino kugamba ikigambo ibanje ekyo kwehora ati alwayo kaba no tandika but I think ati sazino oinanka capital ka okozaniramu karo wetu nebyo kwora biba mumpora no wehora no baitu buli muntu by the atokora ka business ezire mu town ezamana ezikusinga zona baba behozire baba mulono buso muntu aba haona gamanta ina center ati batito muno baitu zona baba mukwehora no wesigwa kiba kikuru muno kintu kikuyambire kurora nti wasigara nokya nokora business yawe ekyo kusagamba akawe sikiba bya size yawe just kinyambire nyabani sigara ninjakora nabwire buno kuli kugumisiriza no kuba ukakora na amani ukabale kyokora no kiyenda nje kindi kuba bamurjunge kibeta passion ekyokora no kiyenda kuba no kore kintu no kiyenda no gumisiriza nkwenda kugarura yenyuma hali
nambo tugambire go kasomera kapo kasasi obo bayino otandika kusoma kalosa kuba beta kubijuka baitu obo mezi obaira isomero ogambe bageta bata isomero batabata Kasasa primary obo mezi ukaba butaisomero obo mezi ukaba ngomanyira abana bisomero Arwanta batandikana gati maitu tuli bagaiga maina isomero ni kurubari ogenda kutra isomero joire nkaito ya bei obo bwao bukaba buta wange tebuli angu bukwegombisa omuntu akubanta benti ngo basente mukazi ronzi zao za ekandi era nyo kale kuruga buto banyambire munomba abantu na bunyasoma ganera ro abanyambaga nera ntalimbo mezi ngubu bimbu bwa ni bankolere kinkwenda ubire no buhika ndiku kale ntali kubi ni bankolere ebintu nero gakaba anti wange bamweta kanyunyuzi morini ugo gwalinka nawali omukasoko yandoleraga muno yanfaawo gayesansaga nkomana wa Zaire nikimanyisa kuruga butoizire no ba mikono yembaga nzalo tuniba kuyamba ikintu ekibokitekerezaho iyo okutekeza bakikiri kintu tenkumanya nanyo tenkumanya bakikibakiti kibana nyongera ntekereza atinka yumura mnoko mukazi yanyambira yanyekese isoke nkaba ndine kiroto ati nombo mezi kitaliye mungo bandiriega kuba ntaina ne sente ntaziro rangu ziria kubanga ngamba gange ninyege kialani na ine muri mugwengaro amazire P7 na ine mpulira biri birayira nimpulira ntakubiyenda ati nyabagabo jakiri mu nyambe nyege isoke ejyalo ninkulira kimunta kukendera kimbayanga buba konda nyege kialani ati nyonta kanti kumaya mutima gwangu nakutakonde kialani Rwanga yakuyamba bafune kiwaenda gekisoke nyafuna kinyayenda geranya simamu kamega mukama dora nyayendaga kwega isoke ayero omuntu bwandugire yeti kumanya nakiki yeje yanyeseso atinka nkalino niwo lesi ubaba kusiba busi kaya ile isoke kuro mutena nalo ninye yali esibira no sako siba mutogona ninyo yali esibira aro musiki ya commentingira video ya gamba I think bamweto ba Juliet ka commentinga ya ngamba nyono kenga ntebe isoki ya ka commentinga ya gamba nti niwo mukoraho ebisoki nawe mukoraho I think bamweta kamukanje kolike kisana bamweta Juliet Jacobs ogomanye manya akangamba niwo mukora hizo tumukora jamsani tumukora yo basangre yoli tumukora ukora atono mesiwalinga nogo bire bunali Kampala ayegesa mwegesa akagamba niwo mukora hizo tumukora utadupira kubayicha wasanga yuko msalona kyakwenda kyono bakwenda msiwa bakwenda tumukole otukombu byona hali nyuma hali nkwabuzege ekibye kyakubaire wagambe kyamabanja ekande kirungi nikye kinekye kwegesa isoke ekyambaire ombomezi bwange ekirungi agamba Rwanga kankolera ekintu kino ekyo kyokonyegesa isoke kandi nyahura gani nkienda era nawakubaki mpaka maisoko ndibanesa luna kuba mpulira ninkienda ekiro kyawe kibakita kutugambe obokera nyenkyakara biki byokora kutandika nokora kurukikanambe buswekera nyenkyakara bwire biro bino atinga yanka of course nkabiro bino ati nimukambe ninaba maiso kumara kunaba maiso ninturukie ebintu byangairo ningenda kusika obuhogo bwa nyenkyakara yokora na nyenkyakara ningenda kusika obuhogo kumara kusika obuhogo sanka ina ninyinuka ningaruka ninyogia ebintu byokolesa nyogia bundi bintu bilia ubundi ngoye ninkorake ati sanka mwenda nitandika kuhate byarwebagyo kumara kuhata ninjo nsimura ntekaniza kwika saa 10 ninturukie ebintu nintura hano nambe tukusangire no ikara nionyakara yego oha sasura
ninyoka enyini wesasulira ego wesasulira toyina enko omusajja agamba ndi wasasula renti timwina otandikire kwesasulira renti amyaka egyo ati nokesiiga ati nkugambire emyezi 3 inyakatandika kusiika tubentu ikarahala salo nibafurukira ati bwire buno ndi wano nkwesasulira nkweyizaho mporampora saloni warugwayo wajja watandika obwomezi ati bwire buno nkweyiyayiya kuba bakamanyirira mu senta muno ali nkolera bakasitoma bange toyina kurugama kuba nikisoboka kurugama nata kye nkugamba bakasitoma mulingo bakumanyirire hano inakumekinga shuwa osobola kuba noikarama tinikyokorora ndimu kuba niho bamanyirire ikimanyisa yo ohali salono byakifuruki wagamba ati toyina kyokora kosasula enje aboka ati abalandoda bakusinga basaba emyezi nk'esatu nayo sente okaziyanga nyo bakandika era nyasasula gumugumu uguyika nimpembe sente nimbazi banukiyaika nibampe landoda kagamba etandikira ali gumu nikwatyo bankoleire omubomezi buno bwomezi bwawo ari abantu bwegomba nogankwenda kubanka nanka nibo bange muno vayo muntu kwa muno gamba yo nyenda kubanka nanka ogwo mu rujunge kibeta muntu who inspires you nyo kale tinyina muntu wenyegomba kuba nyegomba mbe nyegomba abantu abaina amasalu lero nkugambe enta nyegomba abantu abaina amasalu ni gamani mtawe no ikara aturukize bunda ateire ngo yateire ebidoli byaye ateire ebintu saluni yaye yaye kunyirira ayikalira kola sense mancha buli muntu wena uraina saluni ni wowe ni babo nyegomba ni bye ebintu nkebyo nyegomba busanko muntu ogamanti muntu nanka ali successful wekora ni nyenda kukanaka ngomba kubango ngomba menyo be salon kiki kiwe manyireho mu bomezi bwawe no gamba nta hamucheke hali kino abandi bagawusagama tingira bugumisiriza zagamba nkungana muno kiniga kinkwata bwangu mbihirwa bwangu iwe kiki bucheke kibogira bicheke nero kugambenta obucheke buli muntu wenagira obucheke weakness iwe oli perfect chikumya Chisakuba. Iyo hadi bucheke kibogira. Bucheke langire kiniga. Gire kiniga kyokwata waga kiniga. Bakubihirwa bwangu. Yego. Obunyaba ni kwabuze bihabuzo ara rugudo arobo holire munke kiniga. Nikalibaniza. Kwa kwa gati ya kinigo ja ate kiniga kikwata kikuwa kita yokola kikura kyakuwa. Kiniga. Just impikani mbihuwa ni ntyo nimbiratie nkebitaja kunyamba ningati bunda ikara nyine kiniga byona otosiba kiniga mutima watu tosiba kwa mbitaiso abo kwangano bunda ikara nebiniga no bunda ikale nabyo byona tiki kunyamba kuikara ni kiniga just kweteka stress amutu katika kwa ekandi ekiwe manyire ono gamanti kinu ntawa amani hali kinu strength gamba no gamanti kinu ntawa amani hali kinu sagaura abandi bagamba unywana bwanga abantu araba gamba ebintu ntukebe iyo mani kike we manyire kyoranti agambaga nyoba kambaga ekintu nkakiri nkisobora tugeze ngaronka ka committee kutekanizo bugenyi nyoba kambaga nke bwa chairperson bakambaga ke bwa buketo bakambaga ke bwa mobilization nkisobora iwe kikike we manyire manyire hero kambeki nina toina tubuzeje wa manyire kyo sobora nina kikike wa manyire kyo sobora nekinsobora kale ambongo bange embe kale ko akugamba ati muri aho bundi mwina nka
Obundi mu Kwegesa ebizina obundi mu koraki. Ate ebintu nkira bikwata bwango mbongo bwange. Ebizina. Kwegesa kale ekintu. Nkira bikwata bwango mbongo bwango. Ekyo kalikwatira bukumala. Nkamara y'emyaka 2 bayitu. Ekyo nkaba ndikwasitira mu mwaka 10. Bitu ngiro bongo kale bukwata bwango nyoni kyamanyiro. Kore ekintu bundi nikitaya bwango bongo bwange nikija mu bwango. Akubaro ne karaga mu saluni baletaga bayiskitu wega amaiso. Ba maramuga ya demiezi mukaga ni baganda batene kibakomanya. Chonkai wabya yegere. Oto inakandi kyolesero ngamba ebizina nokuzino ozozina akanisa. Tinzina baitu nyonya rago batu kwega kintu ntera tuzino byebizina akanisa. Oli mukoli nkomukwaye. Masholi muzine. Oli muzine mukwaye otendereza. Atoli mkimanisa oli muzine iraka oli nangiri obuzine. Anuke nyine nkonda tugende mukumura nebizine bifunyimire byomanyire byabana bahano. Tugende kumura. Ngiro lina murokole gocha egimu baki yake. Game. Kizina ki. Kizina. Nambeteka kizina ki. Sakuba kikwebe. Gomubiroto. Gaveri tingikyana ke. Abarozi bakita TV. Katukalo jasikati totuti tugaruke nentekanizo Olubazo tarugaho. Thank you, Mama. God bless you. When I was so young, Mama used to tell me. When I was a little boy, Mama used to tell me. Robin, my son, you're living in a crazy world. Robin, my son, you're living in a crazy world. In this crazy world, things may fall apart. Only you need is to stick unto the Lord your God. Listen, few years when my father died. Where would I be then if it was not Jesus? Real when you're with the Lord, things don't fall apart. Things 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 fall apart. When you're with the Lord, never don't fall apart. When you're with the Lord, things don't fall apart. Things fall apart, Mama. Things fall apart. You need not to worry. Things fall apart. You need not to cry. Things fall apart. When you're with the Lord, never don't fall apart. When you're with the Lord, never don't fall apart. I was young, but now I'm old. In this world, I've never seen a righteous man being forsaken. Remember the days when you had trouble. Remember the days when you were crying all the time. Everything was bad in your life. But now when you came to the Lord, things are no longer the same. Real when you're with the Lord, things don't fall apart. Things fall apart. Things fall apart. You need not to worry. Things fall apart. You need not to cry. Things fall apart. When you're with the Lord, things don't fall apart. When you're with the Lord, never don't fall apart. Things 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 fall apart. When you're with the Lord, never don't fall apart. Aukyali antekaniza Olubazo ninyogira sikyo muhendo muranganyira mu iraka lyange tiriri no mabo kuba
nyina makasenyiga baitu kandi nja kuba kurungi nkwenda kwijukiza Bunyoro Kitara convention ebiro bisembera ine eri ebiro byokwezi kibanza mpaka ebiro byokwezi bina okwezi okumusanje okugaruka okwenyini just tunayo sabiti nkaibidi tubentu tahamu Bunyoro Kitara convention the first of its kind ebandirize kimu hali abanyoro hona na mbemo kalo musisa aheru abali Australia abali Canada abali Netherlands abali mu America ho henyini abali Bungereza bairaba mu muje mu part of this Bunyoro Kitara convention netekaniza zona zihoireira muganya mukuru ajja ko mukira wa Bunyoro Kitara Kitinisa Andrea byakutaga and nabaganya bembaganiza bageni mbazano Kitinisa engineer Jonada Simon na wajja kuba part ajja kuba na discussing hali oil and gas ebya Bunyoro Bunyoro Kitara convention Kitinisa brand me yakaboyo I think naka confirming ira ajja kuba part of Bunyoro Kitara convention abazini tuina abazina bembaganiza abazina bali mu America bali Banyoro tuina mojo ajja kubazinira Hakim Hamal na wajali Muhammad abazina bajja entertaining Abanyoro hona na mbere mukale abajja kuba part of Bunyoro Kitara convention kumanya bikusinga usa kubongere kibanja kyabo www.bunyoro.org omanye bikiraho ali Bunyoro Kitara convention entekanizo rubazo nkyalina munywani wange Gorret akutunyimiza obwomezi bwaye akutunyimiza obwomezi bwaye Gorret okwerora nka mu myaka 5 maiso bokubogumize muno kole mirimo yawe myaka 5 maiso nalinda kugambira kuba bibaho bityo birungi ubundi nibiyese kugamba capital yange jya kuba yiyongeire business yange jya kuba nikazize ejya kuba yiyongeiro naye kutaliga mangu kyamanishiri abo kuba bibaho bityo bine betu bitukora abundi bikibaye kirungi kya lero ubundi nyinkati kibaye kirungi batyo obukutaina kunira nti myaka 5 jya kuba mukazi wa mama nja kuba mukazi wa amani video nyakwasire nkaba ninkuse program yange gosanga ni twikinga abantu bitu ndebembaganiza kitwasingire kurura honti okisana bintu bino byofumba bino tabyenda kurungi kiki tinkumanya na nyowa naje tinkumanya obangero oli mulokolo linda nkomusana kwa kwakira kwa kikinsoga baiti ine kiroto kyogamba nti oswero tiyo kiriyo baitatulisazi hanyuma y'emyaka ngabo kuba hanyuma y'emyaka 5 nomba nko wazige emyaka 5 bagemanya ojja kungamba nya kuba nsweyire nyina abana nyina amaka nyina business yange ya amani chonka iyo tokibalize nonyagamba kanki kuhabuze direct obitekerezo byo kuswera mbitekereza baitatali muno gamba timbiteka ngo muno bongo bwange ati iyo kakuba bano endako kuswera kwendeza omusajja ekiroto kyake omusajja kwendeza omusajja kusanata biro bina baisiki bagamba gankwenda aina sente mugaiga kwenda neyavuga kwenda yombekere gorofa ya amani kwendeza omusajja kunyenda n'umunyamwenda atali mugaiga atakwenda na kuturugoja menga kuba mu boine sente nabyo bizibu kwenda ati warana kwenda ali mbunyansi Bunyansa ata na like na rara munju yo bunyansa byana bibi na wow toksa kuswera munju yo bunyansa akusobora kandi bokuba ne wogosimire baitu no kiriza na kunagamba tugende tweyombeke baitu ndi munju yo budongo yo bunyansa Nyobyo bireke ebyo kuswera ntimbita obongo bangerekana pausa tobita obongo ati nkwenda kenga bwa kinchonga
So niye gye nkwenda Kenya era n'abantu abasajja bakiraga kuduupa kando kulire mu maka mama ona tata we wali hamu abasajja babwire buno bakira kuduupa buduupa mba abantu hati bakubadubakira kubadupa mba abantu batakasweraho gabukara barabu badupira ndaba bantu bangi baitu nindolabona nibakunyumiza buli muntu agira ato buli muntu nekiyaye abo bakunyumiza bunyumiza itoka genzere bakira kudupa basajja oketeka ngono nola kuenda nayo kagenda nabo kachagarara bo baikarombia byo kudupa kuonka abakazi badupa naye badupa nkeke kikuru baikara kudupa mba abantu ombo atare kiro kiwaye haire okugamba nti kine kironyo samu tinkora nasa cha sabiti banka kana kanisa nikyo yose ati boba oyoseze oli free okora kimbo mbwire bwawe neramba wano nisiba batyo oba mazire binkora mbundi mbanyendeze kubyamani gani mbyamu umusana ndabo mbanta ine kinkora ntakozera kuba bwire wange mbanabo tochakara tochakara togamba nti ati kangende nikale ohali nywe mwaka akasoda waka juice abwaki kandi okwekolera akasente kawo nkakorego baituli kugamba gende bonyatandika mazire myezi 3 ati nkaikire ebyo ngo bakangende ano bano kwa anato muntu akagamba gati kwenda kutwala auto abo ngo munywani wawo nkusobora agenda bati busaya kanga mbuga genda auto no babani bagenda mbento bahara mbiki ngo bididi tugenda mbididi ngo musho tinkagenda yoga masimu tinda kudupa tinkagenda yoga tinkagenda gamu kintu kyono bekinyumo tukagenda ganko mundongo za tinkagenda gombi dongo akigero tukagenda yoga iyo mbongo bwawo tegeze kike kibayo nakyo tegeze kiba mbidongo saiki ntekereza baitu ntinayo banungu barwainege banu beteira amachupa chonka tinkagenda gombintu byona baite byo nyubansinga kutinayo tina akukutere chupa era abana bali ne bagendo bundi mbidongo bundi nka bundi nibagamba jatugene nyondolera kimninga kaikara yo kurwana okaikara yo kurwana ikara yo biki bintu nke byo bwekira ayo kakora utaina ali tugenda omukoma omanyi tata wanya bafugaga muno tunali twagenda ganti ngoba bidongo nti oba biki kwa kiki kyo kujiko limbuto bwawe tata wanya yabateraga mnemboko ndi muto akutera imboko wa takantera gamboko zamani siria baitu ngomana muto ba akutera umwana mutatu asobeze ukozere biyawe paka bana kutera ugaruke munteko okwisa notali amuisiki nkabana basibo kurora musikiye koleho yesasige nono ateko foundation manya biki yabwaki mbiye nanyo webyo nanye byo binda maya byo kwekora mbiyenda obwekora bumbambina uwo bineno byekora nikuba twekaga musaluni tutubitunda kandi no musaruno inakuba wekozera nito twabitundaga ati abo ekyo nanyombiyenda arobiro bina basiki abakugaye emirimo iyo bukwenda kibukuba kubagamba balekega yemirimo okuba noyikolera kyo kwenda bundi tojage osabize bwire buno omuntu akwenga mpereza kino mpereze sente zaisoko musabeze no musabeze mpalo musabe biki tibagenda zikohereza naye okuba nokolo kwegulira kyo kwenda
abandi abantu balinda basoroze sente nyingi zikanye kyonka aliwo katandika n'akatiito katandika n'akatiito nera bazimpozerembe zitalina zaawo tinyakora mpola nyabasasura abantu bano kubaidhawo kabasubiranga mu kasomero myezi yange nk'ebiri akuba nyatwarayo geebiri ntakora nti enguzi nzizo kanzimbe murundi gumu kuba nabo bakaba banga bazimpozere bataka kuntuntu zange baleeta kuba nyabagambaga wewe sente bwire buno ntuntulire ne sente zanyu nkwenda abasasura niba ngamba busawo kizibu kimancho oli mwana mwesiga otyo bazigwerera gambe ko iruke nazogerera akwa nera bazi bunyabagambaga era ninyo yabagambaga sente leero nintuntula nkanyo batubo batando nimbagambe sente zawe nangaye busawo buzibu to bwene tuzikusabira iwe toza roli kaifuniro lireta iwe toza mpora ana nyatoza gampora mfunire 3 mfunire 2 nimba hati nkigenda kwesanga nzima zireyo hati abantu bakampa sente zawe and mitwaro 10 mitwaro 10 bakajongera mu capital yawe ekimaina abandi bajja kujja bakuyambe ekima bajja kukola nanka interview eno baita mitwaro 10 yongera mu business yawe ko enambira kuyamba arona abanda babaire bagaraganize kimanyire bararora video na babaye baraganize nabajja kuzimpa kirunginyina ne namba yawo hati ya busana zikusindikira busindikira oba njya nabahe namba yawe tineko chazi na yogamba iro ito na simu ugiteka mu simu yonde baita tujja kurura mulingo gwona abantu bakusobora kuba bakuba ikibakukoleraho kungira mu capital maye muntu kuba mwesigwa kirungi kikuru muno arana abantu abakurura osazi nibasa kubona businesses bakwesigisa kwa bantu bangi muno bampondera barentekaniza zange zino tomanya just kuba sigara oli mwesigwa muntu bakuba kwesigisa kino sigara oli mwana mulungu so Gorret nkonda tumalize ntekaniza bigamba kebe kusembayo of course no kusima abantu abambaire sente ezo nyekamba kanzukuletere kusema abantu inywe nabanyambire mwampereza ye sente zo kuongeza mu capital mwebale muno nsemererwa muno nyina amasanyu gaingi tininangera nsaba gamba bwire buno mwebale kungonza tinkubamanya baitu mungondeze nyona nyabandi timba manya tinkubamanya baitu mungondeze mwebale muno mukama abayerezo omugisa abongezeho hali muire wona yes murozi wa Kitara TV tinja kuba nimpengura hano amaziregira kuba nimba kola mention ya bunyo Kitara convention bairaba just weekend ito muno kibanza mpaka ebiro yokwezi bina mu Washington DC mu America hotel bageta Mario Batheda tujja kuba celebrating trade tebyoburambuzi tourism and culture itunka abanyoro mu bunyo Kitara convention come and be part of bunyo Kitara convention aro munywani wange nienda kunywana muno I think ali mu UK mukaikuru days mugatwa wo mukama nyenda kunywana muri baitu ntaharaira baitu nkura mukizona na mbero kali and I understand ojja kuba mbunyo Kitara convention nabanyiro bona na mbere bakali aro munywani wange wa Better Smiles for Developmental Disability. I'm forgetting the name baitu I think wali mu America waye kengere nkura mukizeho na mbero kali ninyojira shomendo musajja mulisa kando muhaba moli kyonka kandi aro nabanywani bange bentenda kweba kuramukya munywani wange Moses Skills wasakata studios arona munywani wange ono atahamwe no white na watamulisa mugenzi wange Davo Beats wa Washa Records mbaramukizeho na mbere mukali mwebale milimo yene mukora akasenyi gakatito tito kangoyeremu baitu tujja kuba tuterekerera reka tutaiteneki abarazana ntekaniza tujalike ha Kitara TV mwebale muno kwenda kora subscribe like nkomulingo Jacobo Mutuza kugamba ha Kitara TV bye yo bakonyeta DJ Jacobo Mutuze nkuruga hoima kinogozi wemba hoima wale kinogoze waitu ndola Kitara TV. Big up on yourself, subscribe to making sure you follow and you like. Big up on yourself, Kitara TV, one love, respect.